Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro hakajing dap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor. MLA ganong thamai constituency uba Charles Pungrop ula ajing mut ya ka sarkar bakadai ban ailat no ya ki taxi kamai bakinyo kamai hasor Shillong claim da ken ya ki odd ne ki even number namar bakum bakalong menta ula ong bakinong nya taxi kamai ki ya kendo ya ki babon kijing nagadao bakimyo ban leit kamai man lagasngi halor ke jing khapnya palat konong ba Shillong bat namar ke jingjor palat ke jing dhengkali uba Charles ulaong bakala don kam palat ban bat no ha ISBT yaki kali ki bawan nabar ki bakit yaki nong jungok kai perthai bat nang teipat ki kali lokal ki dei ban kit yaki bat dei ban le kumni shaki wei ki thain ru kum ha sora penursla bat shawei khanang baki trais nong kinyo yaki jing mentoi tingi yo I baka ri khlam klab Poi ke jing ki ying baro mdi tang ki ba kambiang ki ba kam ko ndi bodu kam tam le ki la sem jinjar ba ti ko ke binta kolong ba kini ki driver taxi pe I hari ni ki binai bala de ki manse ban sna de scheme ban ai ki jing rap da ka pisak de so tam ba kin yo binta kin der kin ban pinbiang ban pin dapik jingan kam jaga ye hindi bintang la iba sa kani ka Christmas la Januan tiki nong li yo nong li hat ki dani tinga thala ka government ha perkat ta ban nang meda ki kali taxi kamai ke ide ben ailat bakin yai no de ban dan show ko odd event ke ye ki private vehicles te de ben kam perki so Banum dia ben ai pathar. Ting dan ki boong bagi kwa ka license kwa pass mar thai chong ye kyo. Pika adu kata ka put. Ti la ka sarkar ka shimni ji ki ban kham strict ye ki private cars and ki to ki ba laban naman da kali office ki laban long ka pooling bangi khot ba na jogo office laingu songur ki laban wanda ka koi ka kali ya kaban ai lai sauti kali ki officers le monuru kan ya shibon kain did dan replace pare da kani gai public transport te ki taxi drivers public la shem jarba man ka por ki phone ki ong ingi ru kum ki no mat o suba se pin trend le ende mayo I ka ji jar isha min da ka wi ka kali fyong odd makanaru ye shong ru te this social distancing is come down show. Those the whole idea is defeated. They bane ke bahan ai kum to haba ailat ki taxis. Kanot liye dan. Kum ko jingti jonga sana jar. Borwe ka sort Shillong. Te hinrei la da fipe nagata mut la hajar tami ka man mi dan ki bola ka do dan ki bola dan pokar kana dan ki ba ni kum tai kan. Tinga so ko dia ban ailat. Ya kani nila perkat longgadan kejeng perkat hangan tu muncul kan. Bagi kali turis bawan em, jisa kadi bandan ke kinja area eki ba nang tu bat pala kim dia ben cross. Kumta fidan ka ISBT. Mo, dalam poin ISBT. Nang tu pada kini ki turis ki shimla de ki lokal ke. Kenang ba ka overpopulation of cars kanung dan. Point number 1, kalong ba Kalung dan ko overpopulation ko baar ko long kini ki local taxi pare mar khamte bha maki ka chaka shano banyala miki nong junga khai te kini la maki te income ru yo nang ta ki so on biang tu jo ke ki tu ki bawan bar kini la rajul ti ni phai no te one thing long ka jimin to yawara ko magi le shabi ko long ko mun ta ong place mo long mo long fi late fi ko long kum ka ayu te jaka bukali jaka yai dum dan jisa de ben stop no harno rang no nang to pade sim lagi local kali ke kumni maxi cabs kini karbudan lalle wo boleh morwe ru ai to ka scooty ki local ke identify ki namba kin yo ka mur ka jingmen toy ka yai ki boro rementan won no kali asam
only fine no. Kay ka jimin toy boy ogmi. Hindi. Ti akini gidi min le hamala ki jaka. Ashulong, asora, punosla, ter. Yo te ka jing gentu yaki local ki long ba tangwai. Suba aba fiala mi ki yakini ki bawa na bar. Tapi tourism dan da akor ka burong. Ban kren, ban kana, ban nada hodong kan. Pepini ya ka long na jinglong le jong te. Jinglong jungi ke bolong ke jinglong ke begitu beri black. Pide ban sutuba film le klam ko rak ban joki. Kini bakang ban ya karol te nomor ba gadan ka ono kumni kan. Long nan jimut de. Hi ayeng mani ngap song kum la ka jong. Hayo hat umdan ti kata tambah kalong kum ni. La dagi laban kiar. Na kini ki ini ke bawah kiari. Ngomong re government ke rai ke babakla ngomong kata. Nomor dia ke Christmas carols ladangi mi ai room nile. Kolong ke singoi de da fimbu ke dur jong bli min to yo. Tiga tu ke Christmas carols ti pi rai hayeng lai te. Ini ke yo hat hablet. Ti dan gi benta ba filaban kang dan gi benta pimla. Ti kan ni ke benta ba ki ong ba nai le bam do nai kam pindo yen kam dan ke jing ta ka ba pirsha ya kalau yeng ni ka yeno ke bam do ti filaban ba ma yeng ru. Ti ka tu gimde ban compare. Mo gimde ban ya yu lang ke di la jong ka benta. Em hakini ski minta la lockdown ke ong tu ba bithai ke tu ka pipe pa lai jam. Bar ka sor long bro koi but kiwi thain rukila do ka jingkili minta ka wanang ne kai yakani ko laying of new pipes bagi khot ko tu pipe blue te kila dia minta slamba ram berkala ram bakla ki snem te kila dia test through and ka long successful te beli par ki dang punya de tu ka pipe borim te ki tu giba tu pipe metal bola sarang lut balik apa nak tu dia disya gila dia ben le dengan ni ayu nomor ke testing gila dia karan ko umle ko poi hadu hanong tu mai dak pipe tu mai diminta hanong tu mai ngim no ki we ko thai kum chu hindi dan ka line na tu na like jam na ne reservoir hadu lau jin re ko tangki la dan ka pipe blue te balik gidang punya dia tu ka pipe borim insya kila dia men condemn na itu. Jadi ben pinya ada ni pipe mai kan. Kalau kata jingkling ka kawan bu nomor ba keladan. Ti ai kin jawab kan. Ya kata.